do šrotu. Vy? Vypíná to, vypíte. Pôjdeš chalani ku mne. Prinsko, čau. Poďte ku mne. No. Uvoľňuj miesto. Ty vole. Odopneme sa z lana. Broňo, počkaj nás, ale hej dole. Buď taký dobrý. Páči sa? To je podaj prosím, Milanovi. Ja vás odopnem. Napiť sa, najesť sa. Takých 15-20 minút si dáme. Ideme dole. Poprosím vás, keďže ste vypnutí, snažte sa nespadnúť, aby sme išli všetci dole. Dobre, môj chodím, áno. Tu je kniha vrcholová v tej krabičke. Treba sa, keď chcete, samozrejme, môžete sa tam napísať. A jediné, čo vidíme pekné vzadu, tak vidíme lovnícky štír a vľavo pyšné štíty, ale sa to nevidíme. No, takže... Skvot! Tyjo. A šéf, tyjo, kápore tu ty. No, musím to tam bylo. Takže jak někam kosíček se jdeme, jo? Myslíte, že by mohlo to vydáš? To je do té knihy. Tu, poďte, tu máte kopec miesta, pekne pošinku. Tu si robte len pozor na kamene, aby sme takto nebudili, dobre? Ešte v pohode. Další expedice. A to, že už je ruša? No, to musí. Někde úplně před chtěl říct nahoru.